الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما. وقل يا محمد رب زدني علما. ما في هناك دعاء يطلب المزيد من الله إلا زيادة العلم فقط. هكذا وجدنا في القرآن. قل يا محمد وأمة محمد، doalah ya Muhammad dan umat Muhammad. Kullu amrin ila muwajjah ila Muhammad huwa muwajjah li ummati. Hakadha qaidatul tafsir. Tiap-tiap ayat yang ditaujuh kepada Muhammad ialah taujuh kepada umat dia juga. Rabbi hai Tuhanku, zidni ilma, tambah ilmu akad aku akad ilmu. Sebab asal manusia ni innahu kana zaluman jahula. Asal dia lah tu manusia hak terima amanah mula-mula daripada Allah ni, innahu kana zaluman jahula. Untuk nak menyelesaikan masalah dia tu asal zaluman jahula, maka mesti kena dengan ilmu. Hakaza ad-din, dinul Islam, dinul ilmi. Agama Islam agama ilmu, bukan agama pak turut buta tuli. Iqra mula-mula sekali. Iqra mula-mula sekali. Nah, oleh itu maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau ilmu annahu la ilaha illallah. Mula-mula sekali ilmu bi anna Allah la ilaha illahu. Itu nombor satu sekali. Yang bahasanya Allah tu tiada Tuhan melainkan dia ya. Hadha huwa al-ilmu al-asasi. Lepas tu ilmu lain lagi. Semua belajar pada ilmu. Al-ilmu nur. Al-ilmu anil qalbi. Nah, kalau tak ada ilmu, tak tingkah apa. Ilmu anna Allah ma'ana. Al-ilmu bi anna Allah yarana. Al-ilmu bi anna Allah yasma'una. Semua tu ilmu. Agama adalah ilmu. Nah itulah maka Nabi minta ilmu, mana kata minta agama. Ilmu dalam Islam yang tak boleh punya ilmu melainkan ada amal sekali. Ilmu dalam Islam fa'lam annahu la ilaha illallah tu iaitu beramal saja, bukan tahu saja tak ada beramal. Wa hakadha alladhi yu'allam fa huwa 'aliman wa 'alimun la yusamma al-'alim 'aliman illa wa huwa ya'malu bima 'alim. Tidak dinamakan ilmu sahabat alim kecuali dia beramal ilmu. Untuk dia nak beramal, dia minta tambah sama hari ini asyakum bismillah. Ini syiar jami'atuna. Syiar jami'atuna qul rabbi zidni ilma. Nah, kita nak minta ilmu iaitu ilmu wahyi, ilmu sahih, ilmu al-haqqi, bukan ilmu siapa. Ke ilmu sekaya, ilmu semua. Nah, oleh itu maka, sepokoknya ilmu bi anna Allah ma'ana. La ilaha illallah ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Nah, ada ilmu lagi. Tahu kata kita berdosa. Jangan keluar dosa, wastaghfir li dhanbik. Walil mu'minin wal mu'minat. Sahabat kita semua itu adalah innamal mu'minuna ikhwan. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Jadi yang dikatakan pula, maka dia kena minta doa kepada orang beriman. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Patu Allah ya'lamu taqallabakum wa tamassulakum. Dari surah Muhammad.
Allah tahu barang yang kamu duduk jalan duduk dalam terakhir itu takkan dapat. Binahar baliknya dia tafsir kata ulama. Wa maswaakum naumukum fil lail. Tidur lalu, tidur belah malam. Wallahu ya'lamu taqallabakum wasawaakum. Semua tu dah ada ilmu. Mula ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wasawaakum. Dan itu maka ilmu itu bukan pada ada ilmu lebatani, ilmu dengan ilmu qalbi, ilmu zihni, ilmu amal, jawarih, semua itu ilmu. Al-ilmu bi'anna Allah ma'ana wa yarana itu aham syekh. Terutama anda fi salat wa nakum fi salat abu nash'ab bi'anna Allah yarana. Waktu barulah jadi salat wadda', barulah dia bagi salat Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ihsan. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu maknanya kita tu khijar bentuk ihsan. Apa ihsan? Amilus salihat bil ihsan. Amilu saja kalau tak ada salihat tak ada ihsan. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Salihat itu kena wa ihsan. Ma fi ihsan ma fi salihat. Barulah kepada kadang jannatul firdaus ini. Barulah alasan besar apa kita amal saleh penting sekali ya. Allah muwaffiq wal hadi ila sabil. Assalamualaikum.